Kini lonke elilaleleyo lababukeleyo thanda ukulibingelela ngilifisela umnyaka omutsha. Yebo sokwedlule inyanga elamaviki amabili kodwa siyambonga uThixo osigcinileyo. Namhlanje ngifisa ukulandela isihloko esithi sona nxa kufiwe. Nxa kufiwe siyezwakala ukubana sihletshunwe phakathi naphakathi komuca. Kukhona okwenzakeleyo phambi kwalesi sihloko kanti kukhona futhi okuzalandela ngemva kwesihloko. Kodwa ke nxa sifuna ukubana sikuchasise kakuhle ukuthi nxa kufiwe kuyini okwenzakalayo. Ake sichasise khona ukuthi kanti khona ukufa kuyini. Ukufa yikuphela kwempilo. Ubuphila kodwa usufika lapha impilo esicine khona kayisekho usufile. Ukufa ikwehlukana komoya lomzimba. Nxa njoba kunje nje mphila ngiyaphila ngoba inyama yami lo moya kuhlangene. Kodwa nxa khonokho kokubili kungehlukana ukufa sokwenzakele. Sibaleni ke lapha encwadini kaMtshumayeli isahluko ngesika 9 iverse ngelika 5 kulandele elika 6. Umtshumayeli isahluko ngesika 9 iverse ngelika 5 kulandele elika 6. Ithi yona bonke abaphilayo bayakwazi ukuthi baza kufa kanti abafileyo kabazi lutho njalo kabaselawo umvuzo kwabaphilayo. Eka 6 bisisithi yona ngitsho lothando lwabo inzondo lomona konke kuchabalele kakusekho. Ibisiqhubeka futhi lapha ethi yona kabalaso isabelo kwabaphilayo ngaphansi kwelanga. Umtshumayeli lapha uyachasisa echasisa ukufa ukubana nxa umuntu angafa konke sokuphelile njalo kazi lutho yena lowo muntu. Lokuthi kuyachisa kumbe kuyaqanda, lokuthi ungcwatshiwe kumbe kancwatshwanga, lokuthi abantwana badlile kumbe kabadlanga, ukuthi inkomo zivulelwe. Umuntu angafa akusela into ayaziyo. Khonokho kumele sikubambe. La nxa singaze sifike sikhulume laye kumbe sifike simxoxise akasasizwa ngoba lowo muntu usefile. So ke nxa singalandela ke yona leyo ngqondo ukuthi ke njoba umuntu kazi lutho usefile kodwa kuyini esikubonayo kusenzakala nxa kufiwe. Kulapha ke isihloko sethu esivela khona ukuthi nxa kufiwe kwenzakalani empilweni zabantu. Esikujwayele ukubona ke ukuthi abantu bayathenga izinto ezidura kakhulu. Kube kunje sengifile mina bayathenga ibhokisi elicazimulayo futhi elicwebezelayo. Kanti futhi nxa mina ngifile bese bendingela isudu emangalisayo ngize ngibotshwe lethayi kanti ngisaphile nxa leyo sudu kanzange ke ngubone. Abantu khonokho bayakukholwa futhi bakwenza bezinikele ukubana bachithe leyo mali ngoba umuntu ufile. Abakaze bamthengela amaflowers izalukazi eziningi lamaxhego ngitsho lamadoda lamanini abanengi bayafa bengazange bake balibone iflowers elilodwa. Kodwa mhla umuntu esefile ubone iflowers elibhaliweyo mama othandekayo, baba othandekayo, sekhona kusenziwa umuntu esefile. Kanti ngale incwadi kaMtshumayeli ithe umuntu lo kazi lutho futhi kaboni lokuthi abonge lokuthi atshengise uthando ukubana limenzele into enhle. Yena lowo muntu ngokufundisa kweBhayibheli akaselakho khonokho. Kanti futhi nxa kufiwe ubona abantu bephikisana. Nanti ibhokisi liyaphuma emoteni. Bayabuzana ke ukuthi njengoba sesihamba kuqala inyawo kumbe kuqala ikhanda. Omunye ngathi hayi ikhanda. Bathi bayachibile kumina athi inyawo. Ufice sokulenkani enkulu ngenxa yokubana kuqala inyawo kumbe kuqala ikhanda. Kanti la khona emangcwabeni amakhanda aya ngaphi? Ayale. Kanti zonke lezo zinto nxa njoba silandela ingqondo yokuthi umuntu lo ufile.
Kakukho ekungaphambanisa ukufa kwakhe. Abanye bathi bona kuyamvalela igedi lezulu. Kakukho into enjalo. Yikucabanga kwabantu kuphela ukuthi kuyikhanda le kuqala inyawo zonke lezo zinto ungathi uyananzelela lo ufile. Akulanto ezakwenzakala ngokusinyawo lebhokisi le, kakulanto ezakwenzakala. Futhi nxa kufiwe kwesinye isikhathi uyezwa abantu bebala ama message, bebala belandisa izinto. Ake sithi yimi emfileyo, awu jahala komsimanga, besikuthanda, ususichile, sizasala sesilobani. Kumbe ngabangani bami, kumbe izihlobo zami, bonke bazakhuluma kwangani ngizavuma ngithi hayi ngizwile majaha kulungile. Kanti hayi umuntu lo ufile. Labangazange bangikhulumise ngisaphila, ufice sibili bayafaka imessage kudala amabhokisi umuntu ofile engakavalelwa ukuthi abanye babekhothama bange isidumbu. Ephila awuzange umange, usefile khona umtshonela phansi usithi uyamanga. Abantu abanengi khonokho, even abanye bazibacela ukuthi lapho yakhona silungisele, esiyangaphi, gayezwa phela ufile. Awuboke ulayele umuntu oleleyo uthi wena nxa uvuka bopheka itiye uphuma uhambe, uzathi uyaphenduka umfice uvukile kodwa itiye kayiphekanga. Ngenxa yani na kakuzwanga ubelele. So ke umuntu ofileyo wedlula oleleyo kezwa lutho. La nxa ungayifaki imessage ukhipha inhlungu zakho ezikuchisayo, kodwa lwana umuntu kezwanga lutho, lawe futhi kawenzanga lutho. Abanye ke nxa umuntu efile sengike ngakubona ukuthi nge-anniversary yonke yokufa kwalumuntu uyahambisa ama-flowers engcwabeni, hambisa ama-flowers engcwabeni. Uyathe uyabuza ukuthi uwapha bani? Akucaci ngoba uyakwazi ukuthi umuntu luvile. So ke ama-flowers la uwapha bani? Ngake ngangcwaba kwenye indawo ezweni lakithi khonapha. Ibhokisi ingcwaba seligejiwe, ibhokisi lingakehli, wangena omunye elezihlahla, walungisa izihlahla leziyana angena lazo. Uthe esephuma, waphuma ke so ibhokisi selingena phakathi, esithi yena ubefaka izihlahla zomdeni, izihlahla zesiko lakibo okumele nxalo engcwatshwa ziyesebenza khona le phansi, zimvikele zimlwele. Kanti hayi isifundo sanamhlanje ofileyo ulele kazi lutho, futhi uzabola aphele kungasali lutho. So lezo zihlahla ikugabaza nje. Kanti kwenye futhi indawo khonapho kwakuyime ntshumayela emncwabeni, sengiready nje ukuthi ngizakuthi ibhokisi kabalisondeze lehle. Omnye waphakamisa izandla wathi sicela ume kancinyane, ngiyema-ke kancinyane. Kanti ngizwile omnye sithena yena ukhona yini olegwayi? Omnye wathi ye ngilalo. Bamcuphela ke walifaka ezandleni. Wasebuya ephethe okuludengezi. Okuludengezi lokhu kwakulotshwadlanyana obungasuthisile nyoni, idrop nje okulichitshana kotshwala, wehla waya phakathi. Egodini leliyana babenze nje okuliwindi, okulubhalo okuncinyane. Wafika ke igwayi leliyana walichiya phakathi, wafika lotshwadlana lobuyana wabuchiya phakathi, ukuthi nxa lo undoda kungafika isikhathi nxa ekhona le kufeni kwakhe esefuna ukuthi alithunqise abheme khonale. Kanti lokungamanzanyana lokhuyana utshwadlanyana loyana uzabe lokho echabula ekhona le. Hlobo esithandekayo, ufile lo umuntu, uzachabula njani yena efile? Lama-flowers wona lana esihamba sisiyawabeka engcwabeni sisithi thina siyamkhumbula, kuyafanana lokuthatha utshwala uthi lo muntu uzanatha kawaboni, kasoze awabonge, no appreciation ngenxa yokubana ufile kazi lutho. Kulento ke ezakithi lapha sidabuka khona, nxa umuntu efile
kule mcimbi eminengi eyenzakalayo kule nkubalo kuyafakwa ilahlo kwenziwe zonke izinto kuyakholeka ke ukuthi lezo zinto zizaphathisa kungaphela umnyaka kuthiwe umuntu lo uyabuyiswa ubuyiswa ngaphi uyasuswa ngale emangcwabeni egangeni uyalethwa ngekhaya siyambuyisa ukubana kabuye kwabanengi kanti ke futhi sokuqhubeka ke kusiya phambili kanye mhlawumbe ngomnyaka sesilokho sithethela sisiyachithela utshwala khona ngale ngcwabeni sithethela sisiyachithela utshwala khona ngale ngcwabeni yikho nisithi mina isihloko sanamhlanje nxa kufiwe kwenzakalani nxa kufiwe ngiyayichasisa ke leyo mcimbi kodwa ngichasisa futhi ngisiya phambili ukuthi kona hayi singalidonsa ihlahla sigijimela lo singena ngikhaya akula muntu ogadileyo esingamkhericha abuye ngehlahla kakho ngenxa yokubana lwana ufile kazi lutho njalo la nxa singawenza umbuyiso siyethela utshwala mbe siyathethela siyebika zonke inhlupho zethu kufana lo mntwana wesikolo uyise ulele uyahoqa afika athi baba kusasa kuthiwe khona sibuye le mali yamabhuku uyise uzavuka zihambele emsebenzini umntwana asale ngelamali ngani na umntwana ukhulume lo baba efile so ke ukuya engcwabeni usithi wena uyabikela abaphansi ngalokho kusele lapha hayi hlobo ethandekayo asicabange nini kakuhle uzikhulumela wedwa lwana umuntu kakho wafa kakulanto azakuphathisa ngayo njalo futhi abanye bayakunakana ukuthi laba abafileyo balakho ukuthi babe yingozi kithi thina esiphilayo balakho ukuthi mhlawumbe bengazonda bangakweyisa kumbe bakhwichize ezinye izinto abangazange bazithande befuna ukuthi yalungiswa bangakwenza ukuthi basilimaze basenzele ingozi kanti abanye futhi angatshengisa ngokupoka ukuthi linto elisele liyenza kangifuni hlobo ethandekayo akele ukucabanga ukuthi kuyini khona akula into enjalo kungaba ikunakana kwethu kungaba ikufisa kwethu kodwa lwana okunguye simgqibele phansi laphana awufile hlobo ethandekayo akazi lutho uzihambele nje kazi lutho akulalaka futhi angangenzela lona nxa kungaba khona okuyiziphithiphithi kungaba ngamasalamusi kaSathane awadlalayo hathi lo owethu owafayo ngoba ulele akazi lutho kanti abanye futhi bayakukholwa ukubana ofileyo uhambile ezulwini kakula into enjalo yokuthi khona ufile wahamba ezulwini vumani ngiyichasise kodwa ke angiziqedanga zonke izinto ezenzakalayo nxa umuntu efile so ke lapha ke ngichasise eyokuhamba ezulwini ngitshilo futhi ngathi mina umuntu ofileyo ufile siyamgqibela phansi kungahlala amalanga athile uyabola ngesintu sakithi khona phane ebola uyadubuka ngenxa yokubana usebole wazi wafika lapho kumele adubuke khona esedubukile uyabe lokho ebola inyama itshintshi bengamanzi abe yisobho angazi ukuthi amathambo kuphetha kutheni kodwa ke uphelile akekho yena lwana umuntu so ke akayanga ezulwini uzibolele nje waziphelela engcwabeni kwehlukene inyama lomphefumulo nawo nxa uthi uyabala abaseThesalonika bokuqala isahluko ngesika 4 ivesi ngelika 13 iyatsho ukubana abafileyo balele kabazilutho kanti nxa ubala incwadi yemisebenzi isahluko ngesika 2 ivesi ngelika 29 uthathele lika 34 uPaul lapha wayefundisa khona phana ibandla nxa liqalisa kumsebenzi khona phana uPaul uyafundisa uthi yena ngitsho lo Davida onguye sibile simkhangeleyo ukubana nguye iBhayibheli ethi ngumngane kaThixo uDavida ngokwakhe wafa wangcwatshwa akayanga ezulwini lengcwaba lakhe nanti silalo la uyala umpostoli lapha ukuthi uDavida yena lona eseduze iBhayibheli izimchasisa ukuthi lesi yisihlobo lomngane kaThixo wafa samngcwaba
nanti lengcwaba lakhe akayanga uDavida ezulwini. Iyakuchasisa ivesi ngelika 34 ukuthi akayanga uDavida ezulwini. So nxa umngane kaThixo uDavida esifa, yena ngumngane kaThixo, uThixo kumele ahlaphangise ukuthi kabuye ngoba ngumngane wami. Kodwa yena lo seduze laye ongumngane wakhe uhlalela nje abole aphele lengcwaba lakhe nanti. Chasisa iBhayibheli ukuthi kayanga ezulwini. So sihlobo esithandekayo, asiyekele ukuziduduza ngezinto ezingekho sithi thina ofileyo uhambile ezulwini. Akula ngaphandle kwemnakano lezifiso zethu, kodwa akula. iBhayibheli yakwala khonokho ukuthi kakula. Ake sikhangele ngoJesu. uJesu esahamba lapha emhlabeni, umngane wakhe uLazaro wafa ngokubhala kukaJohane 11. Esefile uLazaro, ngabe kuthiwa abafileyo bayahamba ezulwini. Qiniso lonke kwakungadingeki ukuthi amphendukise athi come back, buya buya buya. Umhluphelana ukuthi kabuye, kuyachisa lapha ilanga liyachisa, kuyaqanda la, izulu kalini, kulendlala, kuyahlutshekwa la. So uJesu umenzelana ulunya amsuse ezulwini amlethe emhlabeni. Kuyibufakazi obucacileyo ukuthi uLazaro ufile akayanga ezulwini, usengcwabeni. Yikho uJesu embiza ukubana hayi kabuye kwabaphilayo ngoba ufile usengcwabeni. Isibonelo sokuqala. Isibonelo sesibili sifuna ukukhangela ngaye uJesu ngokwakhe. uJesu uyafa, uyangcwatshwa, uyahlala 3 days engcwabeni. Ngokubhala kukaJohane 20 ivesi ngelika 17. 3 days uJesu esengcwabeni. Nxa evuka uJesu ngosuku lwesithathu, ngosuku lokuqala lweviki, uyavuka uJesu. Unina uthi amgijimela ukuthi amdumele uthi ungangibambi, angafiki kubaba, ungambambi. So ke nxa yena umnikazi wezulu uJesu ngokwakhe esifa angahambe ekhaya, osezahamba ke ngubani uJesu engahamba? Kulapho kulohlupho khona hlobo ezithandekayo. Nangu umnikazi wezulu, nguye lamakhiye wezulu, nguye sibili kungakibo indawo yakhe. Uyafa. Amalanga azabe mathathu. Bathi bayamdumela athi kangafiki ekhaya, manini angafiki ezulwini. So iBhayibheli yakufundisa ukuthi ngitsho lo Jesu ngokwakhe wafa efile khona phana akayanga ezulwini. So akakho ozahamba ezulwini. Kanti nxa ufunda iBhayibheli ikuphinda phindile kanengi ukuthi nxa uJesu esiza ngokwesibili, abafileyo abamthandayo bazavuka, bahambela bekhaya. Bazavuka emangcwabeni bahambela bekhaya. Hambe bala abaseThesalonika bokuqala isahluko ngesika 4, uphinde ubale abaseKorinto bokuqala isahluko ngesika 15. uPaul uyachasisa, echasisela amabandla kulezo zigaba ukwenzela ukuthi lathi sikwazi ukubana kukhona ukuvuka kwabalungileyo kwabafileyo. Nxa bevuka laphana bayahamba ezulwini. Kanti futhi kukhona ukuvuka kwababi bevuka emangcwabeni. So lapha kucasisa ukuthi kukhona ukuvuka kwamaqembu ayi-2. Qembu number 1 ngabalungileyo bahamba ezulwini. Qembu number 2 ngababi, labo baya ekubhujisweni. So ke lanxa singaze siyabathanda siyabafisela ukuthi Nkosi ake ube lo musa kibo, ubatshintshe nje, ubaguqule labo bahambe ensindisweni, kungaba izifiso lezo. Kodwa kakukho okunjalo lokuthi nje bakatsakatse ngoswazi oluncinyane bangazibuhlungu busibaxolela bahambe bayejoy, akula nto enjalo. Abalungileyo bavukile engcwabeni bahamba loJesu. Ababi bavukile engcwabeni baya ekubhujisweni. Khona sikubambe. So ke asibuyeleni kwabalungileyo, bafile baya engcwabeni, uJesu sesiza, kuthiwa khona kukhona uvuko.
right? Asicabange nini? Nxa kade behambile ekhaya ezulwini, uJesu laye esezulwini, why waste time? Udingani la yena abantu elabo khonale? Nxa bekwenye side khonale ezulwini laye kwenye side bekhonale bengahluphanga ngapha kabahle bahlangane baqedelane khonale than ukuthi bathi bona bayeza la. Kumbe uJesu athena gijimani hambani ezigqibele emangcwabeni senisiza akula nto enjalo hlobo ethandeka kayikho. So ke kucasisa ukuthi njengoba ezakuza uyatsho ukuthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, ngiyahamba ngiyekhaya kodwa ngizaphenduka ngizolilanda. Ubalanda njani besezulwini? So ke kucaca kube segcekeni ukuthi ofileyo akakho ezulwini. Simgqibele usengcwabeni lakhe, ufile. Nxa uJesu esesiza wazifaka lezibonakaliso ukuthi nxa sengizakuza lizabona ngo1, libone ngo2, lizabona ngo3, libone ngo4. Nxa sezigcwaliseka ke lezo zinto, lulamsana amakhanda enu likhangele phezulu ngoba ukusindiswa kwenu sokuseduzane. So ke akekho ofa aye ezulwini. Yikho kulento okuthiwa khona yikuvuka kwabafileyo, i-resurrection. So ke akungeke kube lovuko abantu besezulwini ngoba abazihlalele ngakibo. Lo Jesu kahlahlale engamotshi isikhathi esiza la. Uza lapha ngoba kabakho ezulwini. Abamemezeke ngokubhala kukaPaul ngecilongo elikhulu, bamuzwe bavuke, benyuke laye bahambe ezulwini. Kanti labana babi bazavuka labo bahambe ekubhujisweni. Hlobo ezithandekayo, ngifisa ke ukubana siyigoqekele indaba ngokuzwisisa ukubana zonke lezi zinto esizenzayo nxa kufiwe kufanana lemidlalo yabantwana. Kufanana nje lokuthi nje uziduduze ngokuginya umoya kungala kudla okuthetheyo. Yinto nje ophonga uzenzela nje engasoze ikuphathise. Ngifuna ukubana asimkholweni uJesu. Ukwenzela ukubana khonokhena akukhulumileyo ngale kuJohane ngo11 evesini ngelika 35 khona phana nxa evusa uLazaro kwabafileyo uyaziveza ke ezi-introducer uJesu uthi mina ngikuvuka kwabafileyo lokuphila. Okholwa yimi angaze afe, agqitshelwe, abole, kodwa mhla uJesu esiza uzaphila ngoba uJesu uzamvusa kwabafileyo ahambe laye ekhaya ezulwini. Mfisa ukubana siyibambe kuhle ukwenzela ukubana nxa sokuthe kwafiwa kasiyekeleni yonke imicimbi le engaphathisiyo ngoba ayisiyo sibili ezanceda ngaphandle nje kokuzithulisa ngendlela engasozi kuncede. Kufanana lokuthi umntwana nxa ekhala ngithi thula mntana nami zakuthengela iframe machine. La kukholwe athule. Soza ayibona iframe machine ngasoze. Yiplani yami yokumthulisa. So ke lathi ukwenza izinto ezingaqedakaliyo sithi sizenzela ukubana yizo ezizanceda ekufeni. Kazincedi lutho hlobo ethandekayo. Kazincedi lutho njalo kakho ofa aye ezulwini. uNkulunkulu akasibusise. Ukufa kuzabuya kimi, ukufa kuzabuya kuwe, kodwa ke kasikubambeni kuhle la nxa sifelwe ngemakhaya ethu. Hayi kasikubambeni kuhle siyekele ukufaka izinto ezingaqedakaliyo. Kasithandazeni hlobo ethandekayo. Baba wethu othandekayo okhona ezulwini lakhona pha elizweni. Ukufa yinto esiphila layo. Ofundileyo uyafa, ongafundanga uyafa, onothileyo longanothanga, ozimukileyo lozacileyo, yonke imkhakha yabantu ozelwe ngesifazana uyafa. Baba siyakhuleka ukubana lanxa sifelwe siduduze ngeyakho indlela, sincedise singaziduduzi ngendlela ezingancediyo ngoba abafileyo balele kabazilutho, kabasizwa, lokusizwela kabasizweli, lokusicaphukela kabasicaphukeli. Ake usincede lelo qiniso lingene silibambe ngenxa yokubana akusoze kusincede
yonke le imicimbi esingayenza, kodwa kuzasinceda ukukholwa kuJesu, ukwenzela ukubana nxa ebuya ngokwesibili asimemeze sivuke, ngokumthanda kwethu senyuke laye siyephila ekhaya ngonaphakade. Siyakhuleka sicela ngalo igama elenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.